무서워. Nice, usually my result. Akşam ama. Var. Şahane mi taşıyın? Seni bana kıyılar. Ne göreceğiz biz? Sen mi çalışıyorsun? Daha önce kaç kilometre? Barulhento. Just put my here. Just get to. See you again. Was ist begin klinik? Aha, ne? Siz bazı kızırgen? Ya yakınız. Ya yaşayacağım. Siz bakın bir odana. Kinder de var. Kinder'in gezme. Ya kinder. Ne bizde İspanya var? Na Kinder'de, na ellerde, na Kinder'de, na Tusikler'de, na Hukum'da, na kosmetikalarda. Bu kılıcı ne koyar? Naynen de çıkıyoruz koy. Tak. Duruşunu alasın. Yaşayacağım. Olsa bize zav. Rolü kaç çarşıvatkan joks, bir jos. Kilosu konutamayacak. İspanya. Na koyakka köpmesi kremimiz. Na kinder'ci na koysan bulduk. Ha, sapımızı bize koyalım. Sen var da jina sen işte. Ya. Zet er. Tam jina tak teksir şam. Var. Olmam be. Şimdi. Видишь, kasırız. Они ужасы. Блин, странно mı? Странно? Неге жалғыз болып, андай жұмыс істеп, не істеп жүрсіз? Benim özüm ne? Jeki zatlarıma gerek açtı. Не болды, не істеп жатсыңдар? Ой, жай сұраққан ғой, жалғыз болып жұмыс істеп. Одан бір сияқты жатпай ма үйінде? Соны Не айтам. жапсырып, не кірпік жапсырып. Әдемі бол деген осындай тырнағыңыз, подарка беремін. Қойыңыз. Жартырмаңыз. Şimdi ortada gerçekten sırası. Ебать, кассир жасау керек. Представжина. Мен осы подарки бермесем, жаныма дел шубаны қымбатқа алдым. 2000 саған. О, рахмет жан. Осыңыздар күшті екен ғой, маған күшті подарки беріп отыр. Жана сұрамасам. Ey, жана нере тұрған кірпігім қайда? Сен не өтірік айтпайсың, сен маған өзің подарки берген жоқсың ба?
Yok жатыңда. Bundan men kirpigimni olib olgan. Butik olgan jo'qmi deb turib. Butik aytadi ма, o'zi qadar kelib. Yo'q. Butik Sukunni Anda Nomar? Kel. Zatna sukun. Zatna men kirpigimni solib olgan. Sen model bo'l, jonidan chiqqan. Sen o'zim qadar kelib jo'qsiz. Yo'q, sen butik atama shoshibpa. Rajapay. Men bu uyga urug'lik жасау uchun emas, ishlau uchun keldim. O'z problemalarini o'zing shishingdesh, ne qaraysan o'shliqtab. Sen tur, sen meni apamning ko'zincha nilashib olib tur. Ichroqqa sen aqsham bermay qo'yam. Bermesa bermay qo'ysin. Men o'z adal yembegmen istayman. Apasi berib qolar, может быть. Uka, ana sen ne yursin, aqshasini bering. Shayapim tayzidi. O'g'iz meni kirpigimda, jana modelda kirpigimda uriladi. Bo'lmaydi deb aqshasini bergay. Yo'q, qo'shsin, beraveraysan, qo'shmay qo'yib o'lik to'lay qo'yam. Qo'shmayman. Kujinatlar. Mana qizning ko'ngliga qattiq men bermay ol. Sonda erkak qiz. Jaraydi, menga naqshasini bermasangiz, bermay qo'yingizlar. Men de bayog'da shunday bo'lgan, hozir erendim, o'zi kelib o'lda siner. Yo'q, qizim, bir kunlik aqshamda bering. Bir kunlik aqshamgacha 5 tingiz chiqmen, 5 tingismi? Ertangi kun жұмыс жасайсың, ертең обедке дейін, сосын обедтен кейін кете берсең болады, иә? Рахмет. Осы апа күштіген ана қыздан қарағанда негізі. Осы апа күштіген ана қыздан қарағанда негізі. Нақыр не деп жатыр? Қыз, сен кіржейші, арттан сөйлейші, бетке сөйлейші. Просто мен сені апаны жақтап аттым, әрбір адам өз орнын білу керек. Сонда Үндемей қалыпты ғой. Апа не істеп жатыр? Апасы жинамаңыз, бұл менің жұмысым. саған көмектесе, ана қыздың сөзіне қатты мән берме. Жарайды. Бұл апа жақсы екен ғой. Апатай айтқан дұрыс емес. Анама соқпасаң. Біз клиник шақырып едік, сол апай ұрлықшы екен. Ана апам дейтін мен соған үйреніп, соны сіңілі қылып аламын деп жатыр. Үйге әлім жеттім, мына қызды келген деп артық аткен. Алау қызым, не болды? Қойш, қазір үйге барғанса апаңмен өзім сөйлесем. Мына қыздың алдыйды екен. Шашылып жатыр. Менің кішкентай қызым қайда? Сен былай тұр.